Bilo je divno biti dio adventske Traviate u Arsenalu. Uistinu mi je drago da sam mogao biti dio ovoga opernog spektakla u Zadru, Arsenalu, da smo zadarskoj publici malo približili operu. U doba Božića svi smo nekako začarani, pa evo i svom gradu smo pružili jedan čaroban događaj, to je upravo opera.